Moj kanal snimamo novu epizodu Euro Truck Simulator 2. Samo za vas, naravno. Inače, sad sam malo stavio da ja mijenjam brzine, znači da nije automatik. Ajde brate, hoćeš prešaltat napokon. Moj, to je toliko malo teško dok se čovjek ne upraksa sa shift i sa alt. Inače ja ga šaltam na 30.000 obrtaja. Ja mislim da je ovo 30. Ali nema veze, ja sam zadovoljan kako on ide. Samo nek je pun gas. Mi imamo još neki, kako ja vidim, 200 km do kraja. Uvijek me zanimalo šta će test kad ga ubacim u nižu, a haman da neće ništa. Opa, kad se ne prevrnu. Malo sam sklonio ograničenje na kamionu da vidim izdržljivost ovih kamiona, kakvi su po krivinama. Jer mi dosta gameplay traje dugo kad je na primjer do 90 na sat da kamion može da ide, pa sam ja to ovako stavio na malo više. Ima i oni 12 u care moje, vidiš. Pa sam ja to malo na više stavio, što bi se reklo, da može da ide. Sklonio sam ograničenje. Ali eto, ono, ide 110, išao je, ja dok sam igrao gameplay sa Scaniom, naravno, ono, ja sređen kamion, sve, 135 sam išao, imam negdje tu te slike, tačno ovako je ova destinacija i bila, ove blage krivine, pa sam u kanalu završio i od tad sam prestao igrati ove kamione. Jako da rally vozim jebota, nije kamione. Pa zanimljivosti, ubaciš ga u nižu
115. Odsjeć ga uveću. Nabija. O, malo sutra. Evo, tek sad nabija. To je malo glupo napravljeno. Aj, malo mu fali do 120. Ja još jedan asal, fala ne veze. Op, ja slučajno prebacim nižu, ali ne veze. Ali nebitno ono, ovaj kamion savladaje sva ova brda. Jako lijep kamion po meni. Lijep interijer. Opa. Lijep interijer zaista. Tako da moj prijedlog, uzmite ovaj kamion. Evo ovdje se mogu nabiti ova brzina. Ko što gledam, moje skretanje desno. Ko što gledam, nije dobro. Oho. Ma super prekoračenje brzine, ma jaba. Sad će njega napiti ovdje na 90 pa ga onda prešao za tu veću. Vidimo koliko može 11 maksimalno da ide. Skloni kantu, majmune jedan da prođe po... Ta je ovo 11, a bježi 12. A ja ovako stavite na primjer 11, on drži obrtaje pa još jedna niže, pa malo kočite pa još jedna niže.
čupa, što bi se rekao. Joj, Bože dragi, u tramere smo otišli. Ne može ovako da ga ljubiš. Pa zato može i ovako. Ovako je, ljudi moji, malo lakše. Of.
I eto ga ljudi moji, to je to za ovaj gameplay. Hvala što ste me gledali, sorry zbog ovog užasnog parkiranja. Ali eto ono, ja sam zadovoljan, ipak smo skoro počeli s ovom igrom. Tako da hvala što ste me gledali, vidimo se i ostalim gameplayima i tutorialima. Do tada, pozdrav!